meghalayapost.news. Kadba ke Jingiakhih syong kelai mengor ki SSA non teaching staff kadang yat berbeteng haduk mentara singi blai belapoi ke singi kebasan Bakilap Pynlong ya kene ke program yakhi bandawa ya ke hok jongki buat mentara singi blai ru kene ke kunun SSA non teaching staff kidang beteng ya ke Jingiakhih syong kelai mengor haga jaka Bakilap Pynlong Madan Malki Pynlong Shillong kemala sakhi mentara singi ki SSA non teaching staff kila dang beteng ya ke Jingiakhih wat mentara singi ke beri ke singi blai dak ke ba syong kelai mengor Madan Malki Andai ke ke Pynlong musim buat apa yang ke Jingiakhih bandawa ya kata hok jongki kila Pynlong da ke Jingiaseng banyak cium mentalang da ke Jingduai bat ke Jingruai hak ti jaka ke ba kila Pynlong ya ke Jingiakhih kemal pengkemau ke Jingiakhih syang kelai mengor ki SSA non teaching staff bakila Pynlong Madan Malki kedai ke Jingdawa jongki ban kentiu ya ke tulop bat kemsim la hun setia ya ke jubab ke sarkar ke belarai ban kentiu ya ke tulop jongki da ke pesan-pesan He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, from to the first drawn and strong. What heights of love, what depths of peace, when fears are still. meghalayapost.news.